Nitamuimbia Mungu kila siku ya maisha yangu. Kwa hivyo nitaimba imba. Alright, aya Geroji. Lakini Osoro. Tawange zimu. Ambia. Ay. Sasa. Ikabila kiwa. Ibiro wapi yake? Maze kiriri ga. Ndakere patenchen ko ngontereri go ko. Nando bo. Miserebus. Osimo kija bakati jimbanya kana ko soyo nyokora, lakini unya na bachiko konya nane ikyangasi muneki. Bukate yerengalite lakini koranga kiriri teko miskuru. Mbiyere kwanza. Unabona abana bali siko iga sikuru jisiekire. Yaro wanji soka iga. Abana ba murumune kwa gocha ba. Ba chaiga ba. Ko bekere ketelimi. Endo ta biara ai ngagire ntoratera. Anyway, mbiyane. Okay, siasa bora aki bora vito. Bora te yake to kipaka kile trakore. Tebang. Ngene ko yo drama na imono ko chako sankyole nga. Ango ruari ngo corona ramra. Kiwaka nyuro. Pole. Teri kwanza mne ilia kawaida lakini nanye rutie bimache. Batia balera bakaro je plastic. Twagorete. Alafu mwana akanyekuno reka ba frat. Mwana ko cyange wana bare mechi. Bona wonya ko nyugo no nenyago sibienda. Ni frat kinga nabeke bimache bente bereri ndenge. Sika ke iriri deke joro kera ko bodo de bagete ko ko ali dobia lakini ya. Kwana mwana. Ero biade. Chanjo no man. Na bwate kwenda nanya ko akaka. Kinga gali kidogo igo. Matokara ali anolita sana. Na bwa ngati kuna koro igo. Ko jerra ko. Ko ya charda ko ya bugira. Asali kile sana. Sukuru ana ranga na. Teribu asate koro kana buya na ranga tikandre ngakinda. Oya beka. Ande ko cheka rolo sikana. Ango choro kwa ratama. Ko rolo sikana na rolo ketro ne rito. Mate no mosani. Mate ko manya ngaki ndino mosani. Tino munte kinyo gesigete abana bawo ete bawo wikantu mike mwacha mwacha ko bwati diamond bano moro jinga mwenzi pi uko janga chicholi vinge move wasa bwana adole ono musafiga na ni sibiku mugondo bwana je musafi nde salama anyo tateberero bosa ni obo nde no bantebi no bosa ni bwange tiri sana ebinde byo teberete na bigarata no mugondo uri ora iriga uchimata Osoro no mata kwacha ko musani kwacha ko kwanya kasana bumubwa ebinde byo bante tato bosa bwate kanipe Mbwate kanipe, mbwate kani, kuko chade kule. Anyway. Lakini tuko cha kunyoma, ndio kumanyanga ki bosani ni waste of time. No, it's okay. Wani ga na sundo tega kiri kiane. Gesare ni mate ngo chare bro sana. Owe, makago ngake family gande. Family mbiyere. Yo mana ya kai go sena mo ngandra tego. Ya, enyomo ne. Nyoma ne bwate chinchara chaye ko. Enyomo no kora geruge. Hote sekete. Ari yali bali go tabora tabugo. Kwamwa. Enyomo talinga no bwanjani. Ne decision. Wamuzi. Oko buyeringa nkintageta senyome. Bako kanyora kwabera usikubwate chinguru cyuko nyago gerigi kwa kirigi yo. Ikabona na wesa abo bate senyombe yoli. Enyomo ne bwate sababu chi. Okay, esi badi ada sad. Di bade kaki. Lebi ko kubire lagi to balebele yoli dae. Ai. Nyombe ndo wanyo kuona yo. Ni mbwate problem. Mbwate serious problem madna bere okay. Umu bwana mno bro chega. Na tora chimbinu chinyinga sana chokomenya. No mweba chinde sana. Ono mata magana na magana. Ore ramotere logo siripo. Ono manyete ntakete ngole pikipiki. Pikipiki. Yes. Yeah, nyo na onjira moto mongaini. Kwamuye. Konta tengole pikipiki. Pikipiki ya nchandre sana. Oroje bano nama nya kwanta kinte kwa limonto nganchi kwa limonto pikipiki ngana ero jo onkonya. Ngana mwire 300 kilo lituko 400. Ikonta tenga pikipiki yane mbe kumoto kunga post office hon. Kwekora gandi yo muntu. Ngone pikipiki yane nde post. Kwekora gandi yo monye no nyori chibe sogore ya. Ono. Bone kine karoko te kunya kwa ko sabu yo bongaini. Ore sabu yande bongaini ya konta benga. Nimbwate kinga gali. Timbwate bantu. Understand? Ekinga geli naku mbona okay mnabona ndakwa usenda jikoni pikipiki yo monyene epikipiki ngiyeli nkwe ngogwere kinga kiana Engela ngobona okay tabona tata naye bona akange sabu ngose ana bayiri bakuru gi guchese bakari gose kyoni kwaro ile na kyoni we kyoni kubya bona akire kirajira ga kyoni go bona nagera iga ikake koni kunkwete tinkwatero kinga kiana ngonie ili nengole pikipiki yana ko biashara biana nanje kinyore kigensike ndiro kala na biro monto mongaini kwa kwanire bya so gwaterura kintaringa garo ateiro okoni wateru tikamangana okoni tikamangana bwangu no totra ika sokoni wateru kwana ko watu mutana mwana ya
Asikio ta kubwa mmoja ngo sasa mumu bangiri kirali alikuwa sanka style ngora. Toba ko irimito raisi go. Family yangi. Esokoro yaito. Igetanga sto musimamo. Mocho korondo buense kwere kinga kiana korunka gaika. Uikanyom. Mondero watiroro ke ubebe agunamba ente wadi mukungu ne familia. Bona kente kwano kiambere rege tiro ngone kulikinga kinkokora. Bono aki rabera na akina nyomeke rabera na buso muchi yengo sono mo bisanga bono mate kwa kwanira mangana nase kuonchoka ika togambe kene bono bona yogo chandika ngayani bintu bya ubinyoru ko ramboruga ngasinga cyo ntaka ko bigoro ngaki ari bebe lyago gane mbogo abakora ndokora mukungu bekata kire ntwa bangara no mongaini ore lakini ase kiongo nginyeri ore ko yolero bakabasacha bana kina ja simba bono ora njitinyo mate ke miake bere nenuso kuchikora bana nande aye bunorega mbwate kwane ebintu mbwate birambo getika kuchimate nande kuchintu no musera chitaka buna bete wana musomi no jino bono na marwa ya bono igento keronke ligango gotebi tikatanda sama ngana musomono aye bono nkubuli abasike mbalenga bisagana biri nkubwate kika bikwanchete bikokoliki no busanyo bwago ne chitoki buno karateka ne chindaru buno karateka ebisagana biro byo mubaro no mutambe nande kwaza no ntandanerete bono nga ingo chakera no aye kabererega ese itota konyetaka matega manyete ngando umuntu mboti binde bingezana ndabera no mote mangana imigondo ta ku understanding ta gutaka magana ne no mugondo tamati fari yo bolemo kwana ko mukwanere ngoro yoko go chankara seransa abarakini ori ne chinchara jiria bwate omanyito mwana oria ubwanjana bono kongana babuwate lakini amatemu amwengete uri kibesa sana yani umunguso bw'kibeso gumubuwete asa konyara umuntu olime yegale ba enena nge boxi prado kibade banjiri go ku fiat you fiat anyara umuntu kwa the fiat na bago tika para gote ni na bieko so mwana yitingo mole mande tigango ta yendo kende tabuya ko nyumu mukunguru mu supu mono nanda no mote no moterero na lime mono mwana oli ya takole mugondo tagochi nando olio emechano wenga kusimeke mesi ase primary kando ega okay mwana ali okonsibito makogoti mwana yonga twanyane kuri primary tukamange sana mwana okonsibito yo zenje mi makoro oina bakole mu mugondo na bako nona mabere kirandi kakunya beka kana bakurana kabisa yani makombi ali uroje ka makombi ali bya kabisa kirege tolo bakoro simona na bako menyomba na bako kora kindi gions minota gete lakini kini kiae orina era bono iwo ze jiro bosadi orina era bono njega wano ma bosadi ko nyama mwana oli olinda chai bobe mbuya nyome sire queen nte ne tesa taye mwana nanda konda wawa ayo rabera ta kwana konda oyo jemi mo concept mwana ngina ta nywa miri mwana oli oetiru bugimo mo kongu yes I know ndago ako waka ngaki arosi familia abe pro ngenja ko nyomba aya bana bali abata batatu nabagocha nabarabo abere karindikirio kirikerenka matana anda kitare nyugota karime migondo ya kata to kombo gerare nene bobe lakini kieni kiaye kieni kiento matano nona avocado kuri ile avocado kuri sikuri zangu ile avocado ngakiri yani dore kero le ji okay na boli ordi boli aida ngoboli bana ekara kwa degi yosiki kugura avocado aliye ze kugura avocado mbona ne kieni kieni zangu kuri ile ama ne kieni kieni imena bako kunye butura ba mache ko seka boke bora gakioko bora uri agiro bulire wote mwana uri onyitalinga ne gasia nkongwa akorire ina avocado ili bota mache ene gasia nkongwa akorire nanda gachikotaka abasacha bakamumena ngina kanyoro mwana mutanganya akorire gas kwaza bo uri mutokira mago egento kekoge utaka mokana abona ati kuyu takaba omwana nero go tatali ndenge mire mechi baka chikonda bako mutokira mago takaba aye ndiona ngota iwana nganga monto mwa matenta ke pigere take baje inteira musbati naro ori kurukunya boke tikwa gakorire gasi egare ori bege tanti ba bare nuri nere ne oyo nene nko ori bege tanti ba irasi oyo sobere mugirango oyo mara tu ko bege oyo kora yeka biji okay ori mware ko ori mbuyale bo tuko akochorota bobe chinda tanyira kujutwara Kagiri asaje torare dia ba tayai mate ke tekyo se kya se ki geri ya ki tatara ko ante ko ya tatara ruki motunga ki
Ngaba kumbali bazikora rina barabu emegeria abo no me. Ono yoro karota. Ana bora. Ayo baro aranyoko. Paka garuko tara para because. Limoja ke karota. Ngari. Goli. Ora obuku ya karota bobe. Yani unanenge buyega. Nare kutoka ba. Tiga. Ana bwata ka kwende ke tose ka jirja ko se Starlings. Ono modiga ayo. Digiri boto. Digiri mondo. Radbi yogede ya. Makuma tango boy. Nota ke tomo kungu. Omanyeto value yoboremo na korosi family na koisaransanka. No ganda konya kokorobosa ni buka ko sene dole tikose. Nganga yalo chukwa kwa chwata. Kwende mata. Sampi ya Kizumu ga. Kizumu. Sampi ya Kizumu. Sampi ne kira po Sampi. Bora. Para kuminga Kizumu na ne Sampi. Sampi ne se Kizumu ne ka town. Bona ti ana ko te. Anyugo kora tiga buja. Ikan tumna nanchira ko tenga kinyomo. Nige tutagete. Akiri ko ligino kwata chinguri choko kirigi. Oseki kware ko ligi kwa kanyoriro. Abuno ngo kwa. No, enyomeye. Igongo nyetumya mne kusuba okira gego to makungu obisi bwa no jimbe. Ani ngo getumya go tuba. Naigura. Nengo ni kiginga. Naigura. Baranga. Te ko nte pigi pa church. Ai tata. Pa church ma te pa church 150. Ke tiro ko ngo kwa na tura magana yo mukonde kwa nyorira kilo koni. Titi ngo kwa device. Kuranga mukungu. Omukungu yo koreta onye sokoro ya gata getengarasu monyome. Ama gokwa. Ago sokoro ya kana kwa retru mukungu kwa mu introduce gente kitanga na bara go support onye ore chiombe kwa kana. Mukungu oyu tali ngo chiko mohoro kibosa igo tami. Oyibona kwa nyomire. Mbari chiombe jita keri kwa kana. Bono na bogo konyu ba ntu. Tawatara serie ebusa toche to saranse gari. To sangi to nyore chiombe. Bono onye kota kito mukungu manyanga kitali mukungu bokoro kibosa igo. Mukungu akonyoma akonyorera abana ako yani eretanya ko chanda na bosani bwako. Aisa nekene endemero na bereka. Ikabono ligige nta so mukungu resaranse ziko. Oreredi konyomu tigango atabwati nukusi. Choko takanga nganga yo choko korobosani. Igobona kwara nywamire go kwa nywamire. Bona mwage koro kumwae. Ibina bone bintu nanjangu tibya nkongera akanga ki ukore to na kwa malenta lakini mwae yono bujio bujio kono ya ezera be bono nenya gojana mwana na roro no manyete uya sa omwana oyo na manyete ako manyete bintu bikwa korde kwa jaga ko ruchi komba di kare na ndibona omwana oyo no mukatoliki omwana oyo werete mukatoliki na akabe kirisi na kwabuse kirisi akwabuse na tabuga ati mangana egenda akokora paka kise bwanja akogenda mahambi pako musupati umukungu lakini akolisi chiombe akorageli chiombe chinsi agago kamari akotama chinsi ago agokama ako ebitengaso akunyete sobo mata sokura kokora tabanga eto mukungu utari kamera kerisi yani mukungu ukura jimbere manya nana ngombe ya release ya ngombe Girigagi. Ndete ko mukungu, ndete ko lieta lyo mukungu okokonya. Mwana oyo. Mukonya. No mama nyitra mura. Kya nataka, osoro mwana mitire nyini kusikitana kuna ajiri kana kwarora. Ko mwana ano mundu. Yes. Mwana ochoma. Okoro kunyabwabu. Nyabwabu ndonke yamanyete ko tatiko korosi ndagara. Endo seria nyabwabu oyo mwengo mumwamu. Omwengo mumwamu ba chimboto buyiga. Egasi agwaka. Umuntu tagirega n'umukungu wake gasi. Usoro bona kinyo gote kontandani. Nyabwabu okonya. Nyabwabu chaka. Nyabwabu ebieni okoli. Ebieni okocha ekieni webe mwana muge ndabia. Nyene bieni ndageta na mankoli zikali. Igo. Bona kwangaine. Dige bieni siko gai. Nyabwabu bona kuikanando raenda buya wakane chiombe. Bona yani umugambi nayo gweta te. I feel. Wana nyabwabu. Okay. Ndo gyokora cho mwegeri. Ogwesipi. Tana leti gwesipi mona. Sabuni ke bade gete. Ogwesipi mabi ko kende gazi. Mambi ando. Yande bona. Mbiya mono. Ganya kwalenga lingana iwonta yabiri. Nyabwabu cho male buya. Ale buya lino anditabuka tima swali ma abana arosile sana nyabuabu asaba ntobonso ndika nteme njege yalo ko banaye
asoko lile likuwa Kenyora. Kenyora ne kigale. Anda mate kyangota biga. Nonya no murubyo byo bw'Jesu tubasenye ko rwasagale. Ndubyo rubirange na kwanya soko ba. Igento kunyara ku understand mate bantu mbakine ne meke menga. Ai. Karate. Arengere yento keto. Tiango achi option jisa. Sa. Ande na nyori nga. Turu chumukungu ata kibinte byo sina gote ina neno tageto mukungu tari go chikuchana. Ali binte birache bwangu. Mukungu ready. Uli tayari? Tayari. Tubwati wambo chuna inche. Wambo chitimbo naye na mukungonya ko nsumbwa. Ndete mukungu ngaji conditions. Tunabasa. Munanga uko wapi saa hizi hakuna mbili. Ndete tumonto conditions. Ntaiyo. Ndete mukungu free. Watama mangana simi. Mukungu lele nyumba bokireta sakirite. Ningichema baada ya siku 10 tari mboli swali. Abono kwa manje. Nando muntu okoranga ne fever kwa mokorera. Okoranga umuntu okunganja nje ngombeti. Nkora otume ko bwanchani bwaye na kwa freedom. No. Nje tigango tairioka bono maisoma rega nkwatirioka. Muntu nale maeta Kenyorore ready. Otagete sana kunyuma. Ano mama ete. Andi ngukwana to chaka gotantana. Soke. Bono muntu ra okonya samangana yago. Atabuate maswali. Wango na indi. Kerebi. Nkiwano kwa kasara muntu monene daga. Kerebi asabe sikoma spikerebi ante kerebi osoro kini ko ngangete. Gote dongite. Karna manyiru. Kerebi no mate mwabone buse koni wo no soma skuli ya soma karo mwalimu. Ne buse ya wanuba ba urire ne bantu bakocha ko soma skuli. Ebuso ko nyoma. Okay, tari buza ko nyoma. Kerebi nkalenga nyomiro. Mbomba hasi. Kerebi onyiri mbogirango pakari mbogirange kona. Kerebi onyomire paka nyamira imenga ko. No, kina kiako kana kwanza kerebi arumu ya sori. Kera bano nyoma nyomiru na bwa experience. Agocha ka nande na bwa experience ko nyomu ko sali. Bono ayo agocha omunyome. Yekire akoro sali bolemu akoro sali omugaka yubuja onyore bintu byako. Kerebi karamuno gocha gwakora. Kerebi age. Kerebi taka kine experience. Kide kiyo to bogai. Experience. Pape. Experience kia ye okomananta. Ngerma kora nene ende mero na oniri. Age chigwanda soba mnana leto. Ndojo nongo bwato le bintu buya. Yani kine ke como stua. Wana kachuri ki wana mwana musi. Kutanyo miri botata. Okomonywa ma. Abantu bange mama na yo. Na pamanya, mbomanyiti aro. Akibantu bange bakomanya. Bakomanya. Nande ne ngana yago. Akini amanyi kana na mabe. Akimezuko akembuya. Okay. Tigange na muligi. Asikira biara ke ndoda kwa advice. Tomo menta mwana. Mwana kwanza mtuma ndi. Nando kera binare experience pakata nyare gocha na bana ba kali. Ukamura bangi kera bya okonya. Kara koraiga. Kuchitora mwana ne kwa nkonye. Kera bya experience. Wono no kupati cha kupati jense. Nande kara ache bisambe akosoka ta oligi omwana otana konywa mwako gochanda nkyo konsera linkyo. Oli onalira konsera. Na bora nyoe minute konyoma. Na bora jomende mate ngiro jikotema kwanya kwa mindi. Tianga so mwana ulio. Karate makare. Tema kare bibisinye na ndeka konyore report kwanza ngaki ikakabirika. Kako chaka data kichwa tunaenda kwenye kwako. Tema kare bigakina ko tabire kere. Kusino muga katika amanya mata na karo mwenye getuki. Okay, tigan tikine bwana ai mbia mono. Tiganga ende atoka na tualia. Tade gari kantanele wetali pare ko kura matoka. Akatoka kama kwa nini kaka? 150. 150 tell basi ya mchezo? Si mchezo. Ngwa 150 in town. Tuko pia na town kwa sani. Yes. Tato kwa na? Yeso no mbia na bono. Aya. Ano muntu mama. Moka ni na kwa tese no goligoro. Karanga ke. Ko kera se joba. Ni manga na mo tese ka sakinde. Temera ligo mwana minto na kwa ndarata. Okata bonaro. Ese ito. Ese ye dali zeito. Aya bakumborikia tubaisa sabantu batabwati mechando to weta. Atubaisho kurikia sabantu bachande kire kwa mako. Yari azikoze kona nayo kagetokirwo chibana. Toje tikondiki yaki. Asane bane bansiekerete merangu. Korende Yesu yeigo ire mwachire kondigia. Sasa bakonye.